Bom dia guys. Udah sang hari matu lawi dia mak kalau hela tugas atau halo. Lorongnya ni piket. Oke guys, agora ada tugas alo hotona, umalarang mau sotona, dapur hotu, mau sotona. Agora kita baharis para passear ba cidade. Ini kondisi agora yang saya troca itu. Ia bis larang kan baik-baik yang maturne manain rua to. Yang manain rua mas bela turun motor. Ini lah ya agora. Kadera baik manain rua nya. Yang mai dedet matur. Ana sangat ada pun. Yang lebih turun. Manain rua. Di bel boleh apa malu basically. Pois passa para mais. Biar kata kita tahu nih aman na light pa parbe pating na rame kali ya masa ya aproveita a situação e hadiah que das dalang yang sekolah teman teman dia cidade hawa agora hambre close kira sia centro cidade yang nih ya que das noites banco nih bema bye nih mas sempre rame mamri que tuang nih kira semana kono no cada vez kita harus kotuk ke mana malah apa mai rame karena agora hari yang nih mamuk kotuk nih mas mamuk mai faliane liu mana ba ya karai que vamos mamuk ya vamos mamuk que mala laura rame hane seguro ya loza balu começa logo que ona mas sira troca ona sira sistema to sira troca hane sang sira tawana be monta te vidro sira ne hoing atau ne perita lebih comunicação diretamente vai a customer service sira ne paling kolega da mamãe ne máscara ni kali mana be Lah lima hat may bangko? Hah? At bangko? Bangko na. Lloyds. Lloyds. At ba Lloyds ito? Mas sira ko ketuk sa nulo. Sama siya liu he. Hamos may siro. Talaba be hasoro be. Tiu dah hamos selene mati morwang. Bon dia Sevi. Dia kalai. Be lo ser la loke daga? Sidap. Ser loke tu kira? Kata kaduni. Allah tidak aku yang matang kali ini. Oh, sira loke kare. Dia umat pengen loke kare. Dia umat. Loza hoto tu. Loza hoto dia uno foi loke. Anta durante ne la loke daga? Ah, anta langsung thank you eh. Sa imni sentimento, fatin na mamu kasanen. Ulu kana sa? Ya, ulu grame demais. Porque agora sinto triste também, malaya. Mai are colega lá, mas suru timerumos los. Kolega lo ya amma suru mala ne rek mustona. Tama mamuk duni, malaya. Pati mam mais. Maloro kasanen em stay home. Ami mai tamba urgente, precisa darurat mak mai. Oke guys, agora ami be forma una tama banco be. Kita continua a falia patincelo. Halo loron dia guys. Semak saya in video phone husiaw. May be ohin lorong ne hawak karak lori mi bahare jardin fating ulo kau halo video clip ne. Ore ema Malaysia timuram balu lagu salah bali marana bato. Ne be hawmo sakarak bali marana ba.
Ne uluk kau berani musika da be lali kau briga hau ne shooting na ba ne be italao tesik batok jardim parita baharetok la pasiar det ama lali ka kuliah mar biru sawatu clarificaret Horsey kau bai habe sidade how la usa masker which is danger atene maluk balung mane kamate kari lausane sangne ada der haba keda si haloza be fam be sara masker ne apotik ne haba husu masker lah ya parece ser sold out or será la fan kari tamane mak hau tamba obrigatori kala hau tem que badu ni cidade hakara kala ko hau tem que ba cidade tamba importante hau tem que ser babanco horsek mak hau sai haba foto hau nomor be IDN ne be ne asabe international payment ka tamba ami kan servisu ya Starbucks to ne be companhia hosi be Starbucks ne ninia pusat ne atau ajuda osang itu amba be barista sira servisu ya Starbucks haulah tene iha Canada UK ho Amerika mana ia fatin selu tangkar parece ne be ya miniam precisa prense be formulário ne tau ho tu ho be nomor da be international payment yanto ne be tem que ser ba banco taula bele tunda bawhin tamba hau tarde teona hau tarde kalai hau feng hare email ne be hakara kala ko hau tem que ba urgente horsek haba maskro lai hamo sa tem que ser badu ni cidade hau hakara usa scooter ne magba cidade atau ne la bele basic be maselok me be scooter ida ne kan lawas be hau niani dato kolega niana bos kolega horsek ba servisu ta kara kala ko tem que bas asinti makneret klarifikasi na ne kona ba horsek niya agora ita scooter ya hona ita la komunika hoema kala ba basic ema be la mesa close tala ba explorat ya be jardina ne uluk be hau video clip ne hau foi primeira vez mai hau la tene fating ne sorte asoro maunda be foto hane video ne shooting hau ne nia mak tene fating ne tamane mak nyaluri hau me fating ne ari fating kapas los nyasa o escola kare escola wanser mai turan estuda kapas ali ka mai fal be baca oke guys so in lorong segunda dia nebe mak hau bele lausai horsek no ohin lausai agora ita pasiar ali mare jardim ne o scooter guys ita la tama baharetok be fating uluk hau shooting ne hau law ne tuang ne hau law tuang ne shooting hau depois hau ture bangku anda ne oh my god hau ture bangku dana ba laos ne ba mai depois ture hai hung dana ba ne ture hung dana ba mak be shooting tour haker khel ne tare tiro uluk shooting komik de mabe foi primeira vez to ala hatene da ala tene be adu ka lokasi mas ala tenda me pasensi mai hetang hung hasam turba kere kela turai hung dan sara bangku ang na ba hawlaw mas kay malamay naman pes quase shooting lobo kira lokasi dan edit ituang edit labala la fatin selo kira ida turai hung na ba ne ida hawa kerek surat ne kerek sambil kerek lirik lagu pes ture bangku dan ba ne bangku ida kotuk na ba ne sing kira ne kare kayaknya pes shooting tiana ba depois ida salju tung na lah na ba oh sorry na ba haulah na ba party tu na ba ida salju tung nema shooting na be lau pas salju tung memang salju tung do ne la tahu efek pas ita sang malirin do ne mes laus betung barak lah momento ne tunga sabe sani malirin ka nema maidik guys agora ita on the way bau mona oras mos tu besok udang fali be ita bau mona ida nemak vlog vlog ba karantina yang durante sulam fulang hiran larang foi makalo fali vlog nebe hafiar kata kimi enjoy video nebe halo kari kimi enjoy video nebe halo kita haluha like fo comentário rumah kari kimi gosta kari fo comentário share tutang mos kari kimi gosta liutan e kita haluha subscribe atau nebe bele support na fatih na channel ate ita sur malo faliha tempo selok adeus